nubrutul. Tuh. Kita di Rawa Jember, kita lagi piknik, naik perahu, naik kapal di Rawa Jember, di Rawa Jember, di Rawa Jember. Tuh si domakmu mampir, situ mampir. Ayo kita naik. Ini kenapa malah tidur nungguin hewan-hewan? Kita mau beli hewan-hewan. Nggak usah sana-sana, sini wae. Hewan. Beli hewan. Lagi ki maksudnya apa kok seko siji titir. Lagi apa hewan? Lagi. Yo. Sik.